kao neko ko je bio izuzetno vezan za svoga oca i pamtim svaki moment i težinu da se dođe do svakog ostvarenja, svakog kadra njegovog filma. Iznova se čudim pred javnošću koja je tog čovjeka upravo ispratila kako je on ispratio svoga lika i tu ideju je sprovela u filmu autorka. Smatram da sa filozofijom, sa mudrošću, sa ljudskim znanjem prosto Živko Nikolić zahtjeva od kulturne javnosti kojoj pripada mnogo više naučnog pristupa i bavljenja, jer je on, možete vidjeti po sadržaju ovog filma, ostavio zapravo jedno ogromno kulturno nasljeđe i blago. Zato bih želeo da zahvalim zapravo ovoj hrabroj ženi koja je to prepoznala i uzela je baš ovu temu da se bavi njome i ne čini čast ni jednoj državnoj televiziji, niti naučnim institutima, da niko se pre toga nije setio da se pozabavi ovim filmom i ja se nadam da će ovo biti prosto, ja vam ovako u ime oca poručujem da je on sve ovo radio da bi to imalo jedno trajni legat i da je napravila jedan film kao trag o postojanju i o jednom čovjeku koji je zapravo iz jednog potpuno drugog ugla na koji mi svi nismo navikli učestvujući u istorijskim događajima na ovim prostorima, posmatrao sve to, a bio dovoljno mudar i skroman da svoje mišljenje ne nameće. Iako je anticipirao, bio mnogo mudriji od svog naroda i anticipirao, čak videli smo u filmu mnoge zapravo istorijske događaje koji su se desili. Tako, pozdravio bih i sve kolege Živkove koji večeras nisu sa nama, a kojih ima dosta u medijima i koji dosta i dan danas žive zapravo na legatu Živka Nikolića, koristeći njegove ideje, njegova scenarija. Pomenut ću samo neke. Ideja da je, ovo ću vama sada reći, film Montevideo, Bog te video, je nastao po ideji Živka Nikolića. Recimo, samo to je interesantno. Ako ima nekih pitanja, slobodno postavite, mi smo ovde na raspolaganju. Da li bio sprečan da to snimi? To snimi iz nekih nezvaničnih izvora. Ti verovatno to bolje znaš od toga. Sad mi može nešto da kaže tome. Znači, Živko, inače da kažem, nažalost, da mi nismo zaslužili tog čovjeka. Brod ludaka ima više naslova radnih. Jedan od tih naslova je bio Ukleti brod. I sa nama večeras ovde je i Eva Ras, koja se sigurno seća jer ona je bila na tom projektu. I koliko ja znam, Japanci su, pošto Živko Nikolić već tada postao internacionalni reditelj, Japanci su imali ugovor sa Centar filmom, taj film je trebao da se snima, jednostavno postoje novac za taj film. Prva verzija filma je trebala da govori o ljudima sa našeg prostora koji žive u Parizu. Treba napomenuti da je u egzilu svo potomstvo kralja Nikole i kruna crnogorska je u Parizu izgubljena. Porodica Petrović Njegoš, sada je 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša, porodica Petra Petrovića Njegoš živi i postoji u Parizu, u Francuskoj. 90. je trebao da se snima taj film, međutim, kako su se okolnosti menjale, Živko je promenio scenariju i onda je već tamo 92. kada je bio u Njujorku uradio verziju koja se zvala Nickname People, ljudi s nadimkom. I tada je želeo da govori o ljudima poniklim na našem prostoru koji ne uspevaju da preseku pupčanu vrpcu vezanosti sa zavičajem, ani ne prionu na vreli američki asfalt. To je jedno delo koje je bilo fantastično. Ja sam imao 11-12 godina i maštao sam u tom filmu, jer sam na kauču sa tatom sedeo i razglabali smo svaku scenu. Meni je bilo novitet i zanimljivost što je odjednom kod Živka Nikolića, recimo, je bila
car chase scene gde se jurnjava kolima, što je bilo jako dinamično i zanimljivo za njega. I jedan novi nivo komike gde on spajao te svoje arhaične likove sa jednim vrlo modernim svetskim ritmom. I zapravo to je bilo na tragu pada Berlinskog zida kada su se autori s ovih prostora otvarali. Znamo da je Emir Kusturica otišao i napravi Arizona Dream u to vreme. Kad se Živko Nikolić vraća u Jugoslaviju, koja više i nije ona Jugoslavija, u beogradskim krugovima među producentima je kružila ta priča, svi su znali da on ima taj film, tako da našao je način Goran Paskaljević da snimi film Tuđa Amerika, u kojem možete da prepoznate dosta motiva koji potiču iz poetike Živka Nikolića. Tako da će se desiti nešto, Živko je u jednom svojih poslednjih intervjua 98. čini mi se rekao da je njegov sopstveni film opljačkao. Prvo što tantijeme prava, takve ugovore potpisivao da nije imao prava da finansijski eksploatiše svoje filme, a drugo što su ovdašnji producenti, a mi ćemo svi videti da se to odrazilo na pad bioskopske distribucije mreže, kolapsa jedne kinematografije, jer mi dan danas ne možemo da odemo ni u Kozaru, ni u Jadran, osim ako speak easy, i ako ćemo da pijemo kofi i tako da. Tako da je jednostavno, on nije mogao da izbegne tu sudbinu skoka sa onog mosta u Mostaru, koji je zapravo isto tako jedan veliki fenomen i jedna metafora, jer ako znamo, taj most nije bio srušen ni u vreme Turaka, ni Austro-Ugarske, a zapravo posljednja sekvenca, taj most koji pada, sa koje skače Ljubiša Samardžić, će nestati u toku ovog nesrećnog i paklenog rata. Kad me ljudi pitaju takve ideje, dakle, te ideje se ne pronalaze. To nekako vam se samo nametne kao tema i to vas samo vodi. I njegov život ima potpuno jednu dramatičnu notu koja sama po sebi je filmska. Dakle, vi vidite da od početka i tih beštija koje je jedva snimio do Lepote poroka, koje su onako vrhunac njegovog stvaralaštva, vidite jedan pad u smislu nemogućnosti snimanja tih 12 godina, kao što je Petar rekao u filmu Pred kraj života. Tako da njegova poetika je nekako izvire iz svih onih scena koje mi vidimo i sve te slike koje je on zapravo pretvara onda i u filmske. Dakle, kad kažem slike, mislim na to da je on, na primer, kada je pripremao Beštije tih 5 godina, postoji podatak da je on svaki kadar koji je kasnije ušao u film prethodno crtao. Dakle, vi možete da zamislite kako izgleda iscrtati svaki kadar filma koji traje, koliko traju Beštije. Dakle, nekako, prosto nije uopšte to potrebno pronalaziti, vi samo nalazite ugao iz kojeg ćete tumačiti to dijelo i to je to. Ja pretpostavljam, mislim, moglo bi se o Živku mnogo pričati, zaista, zato što je negde čovjek koji nikad nije postavljao granice. Uvijek je bio otvoren u smislu da njegove misli, ideje traju i one se uvijek reflektuju na realnost, na stvarnost. Tako da negdje Živkovo djelo postaje u tom smislu ravno životu, a zapravo u jednoj ravni nadrastaju taj život i postaju veći i značajniji od samog života. I to je ona najdivnija stvar koju je on uradio onako prometejski, što je on za svog života usudio se da dotakne tu ljepotu i sad tek vidimo da je u tome uspio. Hvala.